Urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yapfuye urupfu rutunguranye ku buryo abenshi bamwe barize abandi barishima, ku buryo n'umuyobozi wa Iran yababajwe n'uru rupfu akanatungurwa n'ukuntu rwabaye, aribyo byatunguye abantu benshi cyane. Amerika ifite ukuntu ikora intambara yayo, ni ukuvuga ngo ifite ibisasu bya kirimbuzi, yo ifite ubutasi buri muri Iran impande n'impande, ku buryo babashije gutwakinga uwo Iran, ku buryo n'intambara zagiye zikunda kuba cyane cyane n'ibihumbi. Amerika yabaga irenze, ifite ibitwaro bya kirimbuzi hirya no hino, ku buryo no ku mateleviziyo babyerekana. Iran iri mu kangaratete, ku buryo no ku mateleviziyo babyerekanye, n'umunyamakuru agaturuka akarira. وما بدلوا تبديلا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون.